yoba kugcwala ubungcwele inhliziyo emfunayo. Ikona bathandekayo mayibonke bomama iyakwazeka into ababathandekayo sesikholwa kodwa inhliziyo egugukayo ngoba abantu bekubona bekwazi unje kodwa inkosi inikeza inhliziyo efuna wena. Now kuvela lo nto apha ke utata ungenile kakhulu umbuzo ivula yokuthi uyaphila ebungcweleni. Namhlanje sishumela kabuhlungu utata kama ndikhoda kumagesa sishumela kabuhlungu phakathi kwabefundisi abangangathi noba bekholwa but ubungcwele bukho but bapreacha imessage ebagqwetha ingqondo abantu but minus impilo engcwele. Bashumayele babetha ama-Greek word bade batolikele abantu bangamaXhosa bonke endlini because bayazi understanding ngeBhayibheli but batolikele benza akho wrong ukutolikela but le nto bayishumayelayo iyalakhanya ibandla. Akho wrong ukubonisa ukuthi ibandla liyakhula sinabo abantu abafundileyo sinabo abantu ukuthi iministry leni iyaphambili elisali izizwe zonke nenhlanga iyayiphelelisa loo nto but eziphambi kwazo zonke ezi zinto esinayo inhliziyo yenguquko ureacta njani xa ingawufuni ubani. Uvile behleba ngawe then xa ubuyayo ubuya njani ngoba kumatyeli uthe vuya nina nidobe xa bathe abantu kunezinto kumele sihlale sizikhulule sesikholwa sithi Nkosi nansi inhliziyo yami Thixweni athi umhlabeleli uYesu uyamangalisa wamangalisa inhliziyo wasusa inhliziyo yelitshe ngoba kase sikholwa sinayo inhliziyo yokungakholwa kodwa mhlazana sihlangana noYesu mayenzeke inguquko. Lokuyeka zonke izinto lokuhlala kakuhle asebushini not ekubalekeni. Imandi la message ka Joseph yokubaleka yes imandi but zikhona izono ezingabalekeni waye sidinga ukuzishiya zilila. Sikhona ezingabalekwayo funeka uzishiye senza njani zilila and xa uzishiya zilila udiliza ama-bridge okubuya umfa ngoba uyayazi ukuthi ngeke ndibesakwazi uyoxolisa because ndadiliza ama-bridge. Na umoya ongcwele bathandekayo nayifuna kuqala sikale sifune yena so janathetha funda ke ithi number 8 yeah. Ewe ndiyayiqonda inhlungu yabo. Yebo ngoba uthi ngiyayiqonda inhlungu yabo. Ngoku ke ndihlile ukuze ndibahlangule. Singakuyeka njani ukukholwa baza sinothixo sazi inhlungu yethu. Ngoba uthe sefikile kodwa waqala noma beqinezelwa bebhekiswa phansi madoda kodwa kuqinezelwa abantu abanethemba yidwa. Athi umhlabele noma besiwe uferi kodwa bayalithemba idwasini ngoba benyathelwa bayalithemba idwala yebathandekayo sisekhonza uthixo saziyo. Shantale bebe besa ufaka mibandla madoda elithi noba liyaphelelwa kodwa liyalethemba idwala ufaka mibandla madoda noba lencithwa akaliyeki igama layo. Shantale baba baba basa
esezulwini abuse phakathi kwethu iyamthwala esezulwini abuse phakathi kwethu Jesus. Dimakhulule mabube kalonizwe ngisaqalela namhlanje leli banga libe ngathakeva ukukukilena wehlile nawe kuye umuntu yekusebenzene noma abantu besizelela kodwa kusehlisa kwethu uyamthona esezulwini noma abantu besibetha kodwa ezulwini kubhaliwe madoda into emifundweni yakhe saphulisa sinayelwane ngiphethileyo uyakwazi nefile izimo ziyandeka kodwa izulu liphelile Sasatanda uyamlibazisa uthi ngoba bekukathunya indoda engumbulala kodwa nayo noma ithunywa yeqale yezimfisa kuye ilamakasatani babasa yathunyezwene kulele kulo kuzothi umlekanda ukuthi nabo abantu bebekwazi njalo uzothunya ngezolo lakho athi bezokuqabela kukhuphuka uzothunya ngezolo lakho phakathi kwabantu abakugulelayo kodwa uNkulunkulu ngehlile wamangala abantu ukuthi ubani uthunywayo siyamazi njani kanti inkosi isemgulile inkosi isemthintile wayo nimbonayo akasahlali nendlela bekumaze ngayo wehlile uphinde Moses, the background yakhe kwalethi Moses ayinogama lakhe because kumtholo yes akathiywa ngumama akhe emthiyele enhlungwini yobe emnikeza iganya zosiqhenya ngayo kodwa uthiywa kwizwe endethiywa ngenxa yemeko kuyo bangapha abantu uzingaphi izinto sathana kuthiye ngazo wathi wena wazamkela uba zezakho because usalelwe kwezimeko kodwa kuthunya umuntu madoda ongaziwa nemvelaphi yakhe encane kodwa bazalwane nemvelaphi as long as ethwele pha imvelaphi yakhe ayisabani kodwa igama bizwe ngalo limngenise ezizweni alamakhosi athani babasha hey akumangali into esibizwa ngayo ayiyo ukuthi kwasibiza ngayo indlela esibona ngayo ayiyo ukuthi kwasibona ngayo Moses sithi mkholwa kawudinga xa ubizwe esikoleni kubizwe station kuthiwe mkholwa kube sobana abakhona namhlanje abakhoya esikoleni namhlanje kuthiwa sophakamisa yes bani mavuso and then koko mkholwa inoba bathina abantu abakubonayo hey bazalwane noma sowufunda esikoleni uzitya incwadi kodwa abantu indlela abakudescribe ngayo bathi iyapasa lo mgaqo lo iyapasa lento iyabazalwane sinezinto esithile ngaso kodwa xa sesiphakama sihlangene nayo izolo lethu alikho njalo noma singazalwa sinjalo kodwa inkosi inendlela esazi ngayo asingowe sikhathi ngizothi bandana sekhaya lithi into yethu ayidinga uba sibe ku-auditoriums kodwa idinga nje abantu abathi inhliziyo yami ifunela wena le nto ibangela into uba ube kule level ukuyo wena usadawuthi ukuthi inhliziyo yakho isekuwe sikhonza ukuthi kwena limitations kanti ukuzwe nami masifikele kula level yoba sihambe noThixo because azuThixo ahambe ngathi
simthwele sapapakathani malabasa noma kungena idimoni elingakanani kodwa singene simthwele yamaza uyathwala uyathwalwa uThixo hey uyathwalwa uThixo wakubusana imikhandlo zenkosi ngithwala kodwa ufikele kuleveli yobaba hey imthwala imthwala uThixo amangala abantu hey nabenhle kodwa kafani nathi kodwa kungena intombi madoda ethwele uThixo kungena ubaba madoda athwele uThixo bafika bahlaba abazithandayo kodwa kuyakhona nakufika inhle yakathiko ngoba inhle yakathiko ithi icela ubuthixo bakhe ayiphathona kubayo simangani papa kathani babasha yiyani babathatha yalandela inkomo esezizele ukwenza noma kuvuka inimba noma imthwele uThixo kodwa zingayeki ubhomboloza ngoba zimthwele uThixo awukwazi usewuthwele uThixo ubuye umshabhomboloza ngaye endlela nebheke pheshanashi sasenza izimbonomi inkomo intsha yakathi kuhlele emandleni ngoba siyasifuna izono kodwa sesisindwa yitshela ngoba siyafuna unikezelo kodwa sesisindwa yitshela ngoba sesifuna uyeka sesisindwa yitshela mamela umathambelayo aseluyithwele akubuyeki umfa sikhana sibhela phambili sikhana sithokoza sikhana zisibetha kodwa sinikezele sikhana zishaya kodwa sinikezele